Uyu munsi wa gatanu abayobozi bakuru b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Macky Sall na Moussa Faki Mahamat bahuye na Vladimir Putin perezida w'Uburusiya baganiriye ku cyakorwa ku ibura ry'ibiribwa ku mugabane wa Afurika. Byibuze abantu 4 nibo bapfuye ubwo abashinzwe umutekano muri Kenya barekuraga amasasu ku mbaga yabigaragambyaga. Aba bari bamaze amasaha menshi bafunze umuhanda Nairobi Mombasa bavuga ko barambiwe urugomo rukorwa n'inyamaswa cyane cyane ku bahinzi. Ejo kuwa kane polisi yo muri Sudani yarashe ibyuka biryana mu maso kubigaragambiriza mu murwa mukuru Khartoum. Abigaragambya basabye ubutabera ku bapfiriye mu myigaragambyo yabaye mu bihe bitandukanye ndetse banakomeza kwamagana irikwa ry'ubutegetsi. Undi mwana w'umusore w'imyaka 19 yapfiriye mu myigaragambyo mu murwa mukuru wa Guinea mu myigaragambyo yamagana izamuka ry'ibiciro bya lisansi. Polisi yo ivuga ko igiye gutangira iperereza. Muri Nigeria umuntu ufite restaurant i Lagos yazanye imitako ya 2D na 3D aho abakiriya bavuze ko bumva basa nk'abari mu yindi si. Ibi rero byakuruye cyane abasanzwe bakunda kurya, abakora ibijyanye n'ubugeni ndetse n'abashaka kwishimisha.